hebe Allah subhanahu wa ta'ala kirita Qur'anu ge haqqu tan algon me mu'minuna dasko dewa wahi kurawan wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu ma rasul sallallahu alaihi wasallam kalimene che devya fina mege hifash ekleg fan devya vichge hifashe ya me duga suwalu fadda kanu je ya me duga suwale nu fede konta kun kihinen ekleg fan devichet ekleg fanu kame kande elu vi gote bayan ko devi algon menna kame kurang engevi algon menna eche devi ehmeje ega hifashe Allah angawan wama nahakum anhu fantahu e rasula kalemenam kame mana kurabba finama kalemen huttuwa finama huttadas enmune rasula sallallahu alaihi wasallam Allah ge hadratum algon menna kalange beenum we odi gannawa goin angadinu ma daskoddemu mattaka kalange fonum vi rasula ekale fana wani men Allah e maqam devwa ekale fanu devvi ma hifam vi ekale fanu mana kurvi ma huttalam